kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag nga aldaw mo, Kevina. Ay nawaw, da kayong manen na nasabit. Anyat masapulyaw. Imayak tagpariserbak kumamanen iti similya alakaw. Naa, agpa-reserve kayo. Intun kwan, utangan yun tumanan. Awan matkit diti utang mi nga intarayan may nakong. No kasta nga umutang kami kat bayadan mi mat adagaws. Makabulan laeng nukwa. Saan ako nga agpapautang itanana? Uray makabulan laeng. Saanan tamang ano intun pa nagbabayadan kat nagadunto ti rason nyo. Kas kumaidi na udi nga imutang kayo. Nagsakit mo ngamin ni tatam. Ngam binayadan mi malata. Uray manulaeng kumanakaw. Dinakman dagulitin nana. No imbaga ka sa anak nga agpapautang, talaga asaan? Di yu ipilit ti kayat yo. Sige. Ipadas mi laeng ang timangkita iti sabali a supplier. Nasaysaya at pay. Saan asyak ti pagparikutan nyo kunak tumat? Una yan ti kasta, Kevina, bakit? Tampayan di bakit? Asino ti saan ang makaungot kang kwanak at dagulit mo? Mabalin mo't akasarita mi tinasayaat. Oh, anyat imay na imbaga rin aya. Umutang ka no iti similya kat sa anak nga imanugot. Ninanasabit mo't day jay. Anya kumaita no ninana sabit dayjay. Anya ti diferensya na. Amo na mo't kag bayad. Wan angam agasam man ti makabulan a panaguray ko. Maawatam ko mamot ti sitwasyon da, bakit? Basta saan ako nagpautang. No awan da, awan mo't negosyom. Saan laang mo't adana nasabit ti customer ko. Nagado dita. Kat no saan lang nga nanasabit ti pinagsasawam. Ado da pa'y. Apay ngamin apakibibiyangam ti diskartik aya si ka, Cesar. Gaputa saan na may parbeng ti kastangar aramidem. Saan lang nga ti ganansyam ti panunutem, bakit? Umay ni Uncle Pepe ita, tatang. Day talaan ti jak amma melody anak kaw. Anya nga no mapanyo kitaan ijay balayda, tapno malpas kumata greenhouse. O sige, mapanak itayan da inton madamdama. Ti permit mo ngay, nailakad mo ka day. On process pa ilaang tatang. Kunaklakit din nun alpasan. Kahit nagitidad duma ang materialis ngay, naka-order kan. Wan nga mai-deliver pa ilaang tatang. Mala, mga tangarudan ta mapanak itayan ng mo inton madamdama. Anya ngay ti inluto yu asidaan. Impapudot ko laeng tay nabati asida indi kalman anak kaw. Ala, mangan tayo nga rudan tatang. Tapno marugyan manen ti maaramid ita nga aldaw. Greenhouse mo gayam di ipapaaramid ni Melo di dita kabangibang a barangay, Cesar Lakay. Ay nawaw, anya kung may tagan ka no greenhouse day jay. Anya nga tati imula da ijay. Naggapu ka nga rodan ijay, di mo ina sinaludsaw. Amang ano ibagada a maritisak. Tida magkukat para ka no iti similya. No kasta, agila ko da nga ron iti similya. Siguro diya ka mo. Nagpaisuman day ta. Kompetensya andak gayam day di a babae. Awan dakes na, no kaya't damot tag negosyo, bakit? Dakas taadan to ka kompetensyak no kwa. Anya? Matuloy ka day, ti aramiden tayo ita, anak ka. Wan tatang, tapno addaman mo't mailako tayo. At natangda na makadwata, ngagtrabahaw. Kinasaritak da kasinsin meli. Umaydaken lakay na tatang. Anya nga tati ilutok apangal dawan tayaw. Karnilatan tatang. Mangala kayo iti kwarta iti pitakak.
Adapay mo tay pensyon ka. Para kada kayo day ta pensyon, tatang. Daytoy pailaeng ti igatang ko. Di bali ata ikanak mo't iti kwarta no kasta amay busanak. Okay, da kayo ti makaamo, tatang. Mala, gumatang kayo nga rod iti rekado, Juan. Ay, way. Automatic dayta. Ano siya, anak ka. At damot gaya mon lakom asimilya melody nakkaw. Adda anana. Adda pa'y nabatay. Saan ka di pa'y ana i-reserve da kita? Saan pa'y nana? Agpili kayo ano anya ti kayat yu dita. Okay laeng kadikan ka no utangag pa'y laeng. Basta saan amabayag anana. Ay nakong makabulan la siguro. Pangururayan mi iti kwarta me. Ti amo kat ni Kevin ti pangalalaan nyo ini, nana. Wan, ngam saanan ita. Apay mat, nana? Adda utang yu kan kwa na? Awan mat kit day. Nakabayad kami matan iti utang mi kan kwa na. No kasta nga rod, adda pa'y daduma ang makagapo, nana. Ti panagsasauna ti jak kayat nakong. Nasaya at mat numaminsan. Ngam numaminsan ka talaga adyak maawatan ti ugali na. Kasta gayam. Kayat ko la amaamuan, taamangan no siyak ti apaan na. Ibaganan tukit di nga inagaw kayo a buyers na. Naibagak matkit di kan kwa na, amang kita kami iti sabali a supplier. O sige, agpili kay nga ruden, ta ipa-deliver ko iti ayan nyo, nana. Awanan ba inday di a babae? Ay nawaw. Asino a babae, bakit? Adaman siguro kaapa mon. Day di a melody Apa ni Melody? Anyat inaramid na kin kaya. Isumat tan ti paggatgatangan dagiti sigud a buyer ko. May sumot ti kayat da. Awan maaramidam ano may papaniti da iti abanag. Kasano nga rod mat ama kalako akno kasjay? Iso asaan na gumatang dagiti buyer mo, tamanaging bubukod ka ngamin. Anya? Agpay sumot. Tilang maganan siyam ti adda ti panunot mo. Natural. Negosyo nga rod. Anya ti kayat mo? Agpalugi ak. Ti kanyak laeng kat maawatam kumamit dagiti buyer mo. No kurang ti kwartada, ano sam ti aguray. Nang runa no good payer damit. Apay asikat ti agdesisyon kat negosyo mat dayta. No kayat mo di agnegosyo ka mat tapno ammom ti lawlawatam. Talaga di mo ammo ti makorektar. Makammo ka man langan. Kastagayam tilakom. Adda parikot, Kevina? Ammom nga adalakok akasta. Di bali taagin na dayo tamat. Saan mat amay may sa barangay ti ayanta? Ngam saan mat ama iparbang ti kasta. Anya? Adda permit mo nga agilako iti similya, now. Ayun adda permit ko. Kompleto ka day. Kinumpleto tapno awanen maibaga ti sabali a tao. Kunamlan asino mat dito a babae. Agtutulad mo nga ron iti negosyo. Kasla agdua-dua ka Di ka mamate? Anyat amok ngay, amang anukon kunamla ang dayta. Mabiit lang ta ipakitaken ka dagiti permit ko. Tapno di mumet ko na. Saanan? Agtutulad ka malaang. Ay naagtugaw ka ta ipakitaken ka. Tapno di nakmanen pagpanunutan iti dakes. Anya ti imay imbaga na di Kevina, anak kaw. Imay na sinirip ti greenhouse, tatang. Ay nawaw. Apay ka naw. Madilakit ditirik na dayjay. Tagpada kami iti negosyo. Kastamat na talaga. At dalanta ka kompetensya. Agtutulad ko na napaykit diang. Ay, awan, ano kasta? Sikan tumanan ti pagpupudutan na. Angam saan na naparikot kanyak dayta, tatang. Tinapatag kat awan dakes nga aramidak kan kwa na. Sa bagay mo't kit di Awan ga po na tapno agbutang ka kenkwa na. Tawan mo't basol mau. Agpay sulaunay ta na ibagayo, tatang. Agsagana tayo kit din. Taadumanan ti maaramid ita. Uwan gayam. Asinaw ti maideliveran ita nga aldaw. Taluda, tatang. Mabit lang ang takitaag ti listaan. Tapno sigurado. Narigatan ti agkamali. Adaak dito'y nanasabet. Makumikom ka magaya, Melody. Tanda ni Malpasan, nana.
Adda masapol niya. Bayadak ti utang mikin nila kay ko, nakong. Ni, awan pa'y mat makabulan, nana. Awan pa, ingam adda mat ten kwarta, may. Amangan no adda na patig apangusaran nyo iti kwarta. Makaurayak mat kat, nana. Nang runa kat makabulan tinagtulagan tayo. Awan mat kat di ti pangusaran, may. Iso nga ibayad mikin ka tapno malpasan. Tapno awanan utang apanunutan, may. Okay nga rod, nana. Agyaman na. Awan anyaman na, nakong. Pautangan na kami tumanan na. Ay nawaw, unlat ka, nana. No good payer kayo, makautang kayo manan iti similya alakok. Dayta ti kayat ko kan ka, nakong. Nalaka ka akasarsarita. Kan saan mo nga apapaan dagiti buyers mo. Naggapuan ti similyayo na nasabet? Ha? Naggapuan ti similyayo ko na. Ay kwa. Day di a melody anya. Wen, ni Melody nga agpaisaw. Apay ka day. Kay kayat yu pa yan ti mapan gumatang ije kabangibang a barangay ngam ti gumatang kanyak. Di mo't na ibagam kanyak asaan kan nga agpautang. Anyat impakpakan day di a melody kada kayo aya? Awan mo't kit day. Ngam nasaya at langamin ti panakilangan na kada kami. Kan maawatan na ti sitwasyon may. Nagrabaw mo din ti kasta arason nyo, nana. Panagras-rason mo ti ubing dayta. Anya? Mabait man laang lakay. Isardang mo pa'y man tilugan. Ay nawaw. Apay ka di, ha? Basta isardang mo. Aday ta. Apay ka di. Da melody mo day chay. Kat isuda nga rod. Apay, anda parikot? No kasta, agraman sa bali ang munisipyo. I-deliveran na iti similya alako na. Mangrugi ka man ako na akon bakit? Agasam man dayta. Talaga akayat na alakwan amin. Agraman dagiti kabaranggayan ta. Apay, may parit aya. Depende ano anya tinaikarga iti permit na. Kat ure si kamot. Adda na iti bayar mo asaan tayo akalugaran. Kat naawan mo't nagdumaan niyaw ka ni Melody. Talaga anapuskul ti panagrup-rupa man niya. Ay nawaw, awan amok abasol ko ken ka Agawang mat amin a customer ko. Adala nga rodon dagiti kabaranggayam a customer mo. Agraman kabaranggayak kat customer mo pa yan. Uray iti sa bali a munisipyo. Mangi-deliver kayo pa'y. Isuda mo tinagorder kada kami. Saan mi nga impilit tila ko mi kadakwada. Awan bibiyang ko. Ti kanyak laeng kat amum ko mati limitasyon mo. Katwan mo. No kasta nga rod. Dagiti laeng mat kalugaram ti lakwam Di kan rumwar. Naa, apay aparitan nakngay. Feeling boss kamutan niya. Uray si kamut. Nakitak ti post mo iti Facebook. Kat uray sa bali ang munisipyo. Mangi-deliver kalat na. Wen atay sumag nga rod ti ada iti permit ko. Kat uray siyakmut. Agpada talaang. Iso adinak man parit-paritan si Kakavina. Ipalagip ko laang Saan ka abos tapno kontrolem ti tunggal garaw ko. Pudno ka di tinadamag kaw nga inapa nakakano ni Kevina. Ay nana, gapulaan ka dagiti similya alako. Ay nawaw, anya ka numanan ti isyo na. Jakman amo nana, pagpupudutan nakmat da ya babae. Nagsasao ko namlan iso ti boss ko. Ay na, umapalakit diken ka, iso akas jay. Anya kumamat ngay ti apalan na, nana. Umapal taad da customer mo. Ay, imbes nga ipamaysa na ti atensyon na iti negosyo na. Ay na, saanan na, taday tamatan karaw mo ti bambantayan na. Karkaro asaan ang makalako, no kasta ti aramidan na, nana. Ay na, agkaralabas mo day talugan. Ay nawaw. Agkaralabas tada nga rod i-deliveran na. Customer na mo amin nun. Adalat tamat customer mo. Adaa, ngam naksayan mo ton. Ituloy mo latta bakit? Manayunan to ka di manun. Kasano ang manayunan? Kat kontrabida day di a babae. Tikat di negosyom ti asikaswam. Sana ragi ti kakompetensyam ti bambantayam. Taawan
Da, palawaem pa iti greenhouse mo, Melody. Wen tatang, Asino ti kaduam ngagtrabaho ngay. mangtang danak tatang. Adamot ten na urnong amaigatang iti materyales. Sigurado nga daman ng gumurakin kano kwa. Nairuwama kong tatang. Tidakas na laeng kat apain na kapay. Basta siya, tilaang negosyok ti ayan ti atensyon ko tatang. Saan nga iti sabali a tao? Day tamad ti kayat kukin ka anak ko. Uray apain na ka kat napakumbaba kalat ta. Wen tanu makiapaak. Sigurado asaan matlaang nga agpakumbaba day jay tatang. Tak paikit di Hay, awanan. Ad-adumot ti customer day di a Melody ngam iti siya. Wana talimawa mo ti greenhouse na. Makaparurot day di a babae. Kontrabida talaga. No kayat mo di palawaem mo ta greenhouse mo. Amukon. Kisayak laang ti presyo dagiti similya alakok. Anya? Para makita ano awampay gumatang kanyak lakay. Wana? No kasta ti aramidag, sigurado agumatang kanyak dagiti tattao lakay. Manayunan ti customer ko no nalaklaka ti presyo ngam ti presyo day di a Melody. Ado tila ko kasi milya itana nasabet. Ha? Amangan kunak no kasapulan nyaw. Panagmumulamot man ang nana. Adamot ten ginatang mikin ni Melody nakong. Ay, kasta ka day. Sayang mo't nana. Sakit na laklaka dagiti lakok ngam iti similya alako ni Melody. Aya, Dakkel atipid ano siya ti paggatangan niyo nana. inton maminsan laengen nakong tanakamula kami mutten. Sayang mo't nana. Dagiti amamuyo ngay. Ibagayo akadakwada ang nakasil dagiti lakok asimilya. Sige, ibagak to kadakwada nakaw. Naibusmat gaya man tila ko masimilya, bakit? Kunak tumot kang kalakay. Epektibo ti inaramid ko. Ang ada ka di mo't lang ganansyam? Ay ikwa. Dakkel mo't ti sales ko tanagatang amin. Uray dakkel ti sales mo, adala ta posibilidad na malugi ka. Nang runa no dakkel mo't ti gastos mo. Mabit man laang takwenta ak ngagpaiso. Kwenta man nalaing. Amangan mo't no nalakaunay ti panangilakom, kat nalugi ka mo't gaya man. Daytoy amin ti gastos. Daytoy mo't ti sales ko. Ay kat kwenta ano man o ti gastos mo, tapno amom no adapay ganansyam. Wun, mabit lang ka day. O niya, Ay nawaw. Dakkel ti gastos ko lakay. Dakdakkel ngam iti sales ko. kunak tumot kan ka. Nalakaunay ti panangilakom. Amang ano nagkamali aklaang. Ulitak manan. Nukit kita ngamin ti lista am kat madlaw alogi kan bakit? Oray kwenta mi ti maminribo. Talaga alogi ka no kas ti presyo. Adala ko asimilya dito'y nana. Nadamag ko na ibusan ka ni Melody. Wen nga road, kurang magayam ti na ipareserve ko kenkwana. Adala ko dito'y nana. 1 month to pay no kayat yo. Sim price laang ka ni Melody. Lugi ak ngamin no bagsak presyo. Basit laeng ti kasapulak nakong. Gumatang kay nga rodon ta ilistak pay laang nana. Sigurado ka kaday. Ay nawaw. Ibagak ka din no sa anak asigurado nana. Malaman nga road, ikanak iti upat at tray laeng. Tay sigud agat gatangaken ka Agyaman ak launay nana. Ibagayon to kadagiti amamuyo. Ta umay damat gumatang dito ayang kuno kasapulan dati si Milya. Always open kami nana. Wen, ibagak to kadakwada, tao may dagumatang ken ka. Angem di ka ngamin agong unget Saanan ita nana? Nagbalbaliw akon. No negosyente tayo, nasken anasaya at tipan nakilangan tayo kadagiti buyers tayo. Iti kasta kat agsublidan tumanen agumatang kada tayo. Ay nawaw! No mabalbalin, liklikan tayo kuma ti makiapa. Kang runaan iti amin, kontrolan tayo ti panagungat tayo. Kasarita kan makilangan tayo iti nasaya at kadagiti customer tayo. Taday ta ti makatulong iti panagduras ti negosyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.